the DP is fair enough that people can do the exams and stuff, and fair meaning that they don't have to do much to pass or to write the exam, so you don't have to do a lot to be able to get your DP. So yeah, that's what I think. DP. What do you mean don't have to do a lot? Meaning that they have to do the bare minimum with their tasks and the assignments that they do, and attendance. I mean, attendance is like really high. I think it's 10% most of the time. So yeah, they have to do the bare minimum to get the DP to be able to write the exams. Do you think we should get rid of DP? Well, Kwayam department, most of the modules that we do don't have DP. Like Lendi Palayongom. So as long as you submitted your assignment, Wapali test was passed, then you're good to go. But we can't necessarily force every department by a lot, because mna okwangoku and kayas by intoni ebalulekileyo ngeDP kubo. But I feel like every student should be given a shot man yobhala exam noba umuntu uye wafela akayimeet DP, because abanye abantu like mna I know xa ndifunela test like ndiyazazi uba ndifunela final exam, akekho umuntu ongazi ne-A game yakhe xa ifuna final exam. Throughout the year ndingadlala ndiyomaphoni makhona, but when it comes to exam ndiyazi uba it's due. How are you doing academically? I'm doing good, like everything's fine. Yeah, I'm managing my schoolwork very good. Yeah. Do you think you'll make it for a DP? Yes, definitely. Do you know what a DP is? Yes. Like it's your average mark for the semester that enables you to go to examinations. Do you think we should get rid of a DP? No, I think we shouldn't. I think it's fine, yeah. What's that going? We're going, like, we just wrote a test izolo. I'm trying just to go e-prek izolo, ne? So e-prek izolo. We expected to do it on Thursday. It was on Wednesday, on Tuesday. 2 days to prepare for that prek. It's too much. Do you think you'll make it for a DP? Do you guys have exams? Yeah, and the first test was so bad. Yeah. Only God knows. How are you feeling about the DP system? It's wrong. It's wrong, shit. What do you mean? Because it's like I don't understand like why should you qualify to write an exam? And Nakona, it's like it's made available to everyone else. If that was the case, you should be qualified to write an exam. There should be like special conditions. You're going to okay, fine. If you get it, those are average, a certain like 80% and above, let's exempt you from writing those exams. Otherwise, in general, there's no difference. The way that you wrote the first test and the second test, maybe you're used to writing paper, and then you find out that this test you wrote it on computer, and when you're not used to working with computers, but you know the work, but then you failed because of the time and the computer thing. So those who like did well and know about like how to use the computer well will go to write the exam, but when you know the work but you couldn't make it DP because of that. Exactly, because of the computer. Imagine, girl. How abusive this DP system is. No, it's abusive like that, man. Can't you just let someone go to exam and say, that's the thing. Because I feel like even if I get DP, I can still make it to the exam. We've been promising us, but DP must fall. It's been years, Ngoku. Last time we said that DP must fall. Every year, but it's been. You go through the same thing. And by Tata only, I'm exam. But Ngoku, when elections are looming, that's when they talk about, they have conversations around your DP and whatnot. What about now? Speak about it during the beginning of the year. Amongst the things that are listed, go back strike, you should have listed the issue of the DP. But Balindele, am I election? Okay, Basnik is keeper, as long as Nepal. That's all we get. Neshabet. Neshabet. Faces is zombie. I was never ready, Sham.
Everything happened so fast. I was surprised by my last week is the 2nd week of August fully. But yeah, everything happened so fast. Like so fast, and I was not ready. Perfect. I was expecting at least February. Give us time to breathe. They want undawone kule module wena nje ngifika understanding le yawo. Yeah, don't even at the lecturer's end because now yacinga ba it's no easy base bengu exam kanti bazojika bafile. Banqale bahluze kwalapha kwi-DP kwenze bani bene less marking. Kodwa kunicala ikhibe ibe ngabi ko fair because uyakwazi ufose ba this guy ebenza ipasa le exam but i-DP yacaba impopile uye wa 38. Hence kalokuye kwaphila kalo hence eloko lanto yo aphila uqonda Ndondo leyo bra. hayi nokucenga lo iyayenza njani ba ufike kwa lecturer ucojonga ke mna prof I'm very suicidal ta into zami ngendlela yayo so ndiyakucela prof mna ndi suicidal Sure. yabo abantu bathelolile mkhona bengawinanga bengawinanga ngoba abuye ebanda sikhova yo nondarazi mna kudala enimzange ndayokucengela DP asoze bayipo ufuni basira bathatha nani yatula ngoba ayiphumanga ndozithini guys that's ngoba kodwa dinento otherwise not uba kuthiwa mayisuke yo akeke kunodlo lo 30%. but uzothwala ke ngo so akustructure kodwa ke ngoku exam ngikhawula 70% we-final mark ke ngoku so what are the odds Jo wes wethu kuyakhawula ngisolo size arrangement yini ungabhala test 2 uthintini but kuthiwa i-final mark izo count 85% no i-exam mark qala uyenza lana but yebo hayi zimnane ezimotive ngena exam as continuous then but so if it's kuthiwa like uyi-DP yakhe ngu-75 I think nako KZN awuyibhali exam saba wethu ndinayo imodule enjalo no ndithi ndinayo imodule enjalo apho boma khona ndingena ngo-75 ngoba ndisayaphi kwe-exam nandibuye ndibe ndingalali futhi ya mani i-DP mani singathi mani ixhomekeka nomntu because mna ndingena opinion ethi it must fall kuba ndizazi uba ndiyadiva straight chances are that ndizathi mayifole abantu bayakusalayo abantu abayimandela i-DP hayi but okay masithi for final years kodwa i-final years masicungela umuntu mangaba obhala ngento ya mani ozibonela phambili honestly suhamba mosaphi university and lensebenzela uba makaphume esistemini because it's stuck man but akuyula ndicinga ezinto vundini ma yawuzula ketana uthi ungarecover e-exam kaloku umzekelo kwi-final years lo kuye kuthiwe uyabhala exam ne then if mhlawumbi uyitshonile ne boma uyamesaba kubekho laa nto kuthiwa yi-extraordinary nto then just phuma dive yona kubi fonini mna ndinayicapula beni kunzima ungena phofu ke xesha lethu yes ungena ndiyakubona uphuma ngayo zigcwele i-res zigcwele asiphumi shama uwesa uphuma hayi bras like kodwa nabo basenzeli man and there are many factors with seniors ku lenient because lokho nizame exactly usebuzobona phambili akunenzima uma okwahlela apha umzekelo thina abanye safika isengu NMMU ukugere swat so M o U1 Okona ngovision 2020 so one ndithi mina ngomnye ndithi mina dasafike NMMU thina yavala NMMU kwavule NMU no abantu office mafoni bayasebenza ngoku bo uyisine student ngoffice mafoni mfoni ngibone andicane World Cup nizibukela abe res yini as a bonus bola abe res no like guys go laugh but what can we say there are part of factors some of them like DP lezinye and yes ebona we need thina abantu basisinyezi kudala silapha sinid i-convention kuthi sobhala sort of entontoni guide when you motivate sizobhala guide but if ever ufuna ugraduate on time these are the things must avoid and that's the local psychologist apha ekhamasini abuye sidayina ncedo like guys nami depression yami ihlile abe khamasini akekho kudala uhamba for 4 years
but uyambona nje ba hey usakhona okay ibe ngasomi ngathi khawusebenzisa ukwenza psychology zamamela but guys ngicima ukushola ndoni pha ndiyazi ayisesiba balele principle ithi kaloku they are not supposed to tell you what to do ushota lo because and ngoma ndibona ngoma andikwazi so I don't mind but noba ngiyacela into ethi and third is of 19 yitsho abathi hayi ngithatha 10 because John asazali abamhlobo bami so andikhathalanga there are about 1,000 students go university umxele baJong wena oqala ufuna ukufunda into yakho ngiyabona baJong chief ulivila wena uyabuthanda utywala qha into yakho yileyo yitsho ufele khona indlu ba Jonga uguguthe 5 weeks jikana neniba akaxelele ba so wena wala ufele ibani ulivila cele bajonga unontshintshi ingxaki yakho nansi ule uyahamba awukhathali nonifuna iyiva ulimele iWi-Fi yalo esikolweni akho nto yenzayo akho discipline la tough loves asifumana 6 months uma kulaka kakucengi mos ukuxela injalo ba yejonga wena akuzucenga psychology sezilali ngeza sicela straight your face that's why it's right akuthina into ngicabula ntoni hayi kwacha kwacima ngavutha akukhiphe ngoba hayi man ufeketha apha tough love ufeketha apha ufeketha let it shit ani nazali kubethe nje iyo so understand kubhlungu like kubhlungu aw understand ukulosa kubhlungu nana esi kubhlungu konene understand kubhlungu futhi like kubhlungu kubhlungu understand the pain is entrenched inside kubhlungu nje but like kubhlungu understand ufunda into lamngazonqeni nanqeni uzulu andinqeni chipa yo incwadi uyichila ngokuthi na ingandicrezele yitruck akunzima uphakama amabhijini ayisho ndiyi-hospital case ngoku like andiyazi kwenzeka ntoni like I understand jonga nila ifundayo mna ungayithenga kwimaterial kona sisafunda high school awufumanisa ukubona bane-textbook textbook ze-physics ngayi-4 ngayi-5 different versions but manzi akafeyili mangokuhalayo because kona ekugqibeleni just because you have the material doesn't guarantee uzopasa ayifundi masincwadi apha ke njengoba bhuti akhona ngenayo textbook neento ze-right but the desire the will ubawela and njengoba ndibawela nje futhi ndizobe ndenza the last minute bekulokuthi 2 days before ndibhale bekhona ngonyuka ndisehla andiphathwa engozentsuku ndiba ngubhodla umlilo nje omfuna uthwala ndiyavulisha kulaa xesha afuni nix ndiyazi uba bekuthiwa bhuti iyathengiswa i-energy i-motivation yofunda benoyithenga ngo-intel wam wonke intil wenyanga hayi yokubonga ngobhuti okanye la book voucher ndiyikhuphe yonke ndithi ndiyothenga nje motivation energy yofunda like desire zeal ayikho yodiniwe asina abantu bakuthe bafunda babe ne-PhD benza njani asebambile trick yabo ngikhathele manje fumane 1 out of 12 na uthi ngeli xesha sibe sisapholile thina in the previous years but ngoku bona ngaliba sibhala i-test ngoku so soon no